gute waba umwana w'Imana. Tunaenda kuangalia sasa teme yetu kisema ni namna gani unaweza kuwa mtoto wa Mungu. Turasoma muri Yohana igice cha mbere umurongo wa 12. Tutaendelea kusoma pamoja katika kitabu cha Yohana ni chapitre ya kwanza na mstari wa 2. Wenda turasoma na 13 wihuse wenda yaturebera akatusomera. Tutaenda kusoma hata na mstari wake wa 13. Mwenye iko na Biblia karibu atatusomea Kiswahili na Kiruga kabisa. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. 13 akavuga ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Nakomeze mu Kiswahili. Kiswahili nasema hivi: lakini wale waliompokea wale waliomwamini aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. 13 inasema ambao walizaliwa si kutokana na uwezo wa kibinadamu wala nguvu za kimwili wala mapenzi ya mtu, bali kutokana na Mungu mwenyewe. Amina. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo neno la Mungu natuambia abamwemeye bose, wenye walimkubali wote. Mu Kiswahili ho bavuze ngo abamwakiriye. Kiswahili nasema kama wale wenye wamemuitika. Ariko mu Kinyarwanda bavuze ngo bamwemeye bose. Biblia imetuambia kwa Kinyarwanda kisema kama wale wenye wamemuitika wote, bakizera izina rye, wakaamini jina lake. Bizeye izina rya Kristo, waliamini jina ya Yesu Kristo. Biblia itubwira ngo iri zina niryo abantu bose bakirizwa. Biblia inatuambia kama hii jina ndio watu wote wanapata wokovu ndani ya jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Abizeye iryo zina rye, wenye wameitika ile jina yake, Imana yabahaye ubushobozi. Mungu amewapatia nguvu, ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, nguvu za kuweza kukua watoto wa Mungu. Haraho wenda bashobora kuvuga ati kwitwa umwana w'Imana nabyo nta kibazo, ariko Biblia hano yatubwiye ngo ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, kuitwa mtoto wa Mungu. Lakini Biblia imetuambia kama ametufanya kuitwa watoto wake Mungu, kuba abana b'Imana, kukuwa mtoto wake wa Mungu. Ngo ntibyavuye abo ntibabyawe na maraso, wale hawaweza kuzaliwa na damu. Wenda twavuga ntibavutse muri uburyo busanzwe gusa, hawakuweza kuzaliwa kwa gisi tunajua ya kawaida. Uko umuntu avuka ibyo ngibyo turabizi. Gisi mtu anazaliwa tunajua, kuna watu wenye wanajua hapa. Ntabwo ariko byagenze, sio gisi bilikuwa, ahubwo babyawe n'Imana, lakini walizaliwa na Mungu peke yake. Amen. Amen. Murumva ni ubushobozi bwo guhinduka abana b'Imana, ni nguvu wala ni gisi ya kuchange kuwa watoto wake Mungu. Bari kudusomera mudusomere mu Baroma 8. Wenye wanatusomea watusomee katika Warumi 8:15 mstari wake wa 15 ndetse n'uwa 16 na hata mstari wake wa 16. Abaroma 8, Warumi 8 15 hadi 16. Inasema hivi: kwa maana hakumpokea roho mwenyewe kuwafanya ninyi watumwa tena na kuwatia hofu, bali mmempokea roho mwenyewe kuwafanya ninyi watoto wa Mungu, na kuwa roho huyo sisi tunamuita Mungu Aba,
yaani Baba. 16 inasema, naye Roho mwenyewe anathibitisha na roho zetu kwa mbali sisi ni watoto wa Mungu. Amina. Amen. Haleluya. Abaroma 18:15 aravuga ngo kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti Aba Data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Amen. Amen. Kuri 15 impamvu tubisomye nuko havuga yuko umwuka w'Imana Imana yadushizemo ari uduhindura kuba abana bayo. Maana tumesoma ile mstari wake wa 15 ni kusema kama Roho Mtakatifu tumepewa ndio yenye imetupasa kuwa watoto wake Mungu. Kuri 16 ho hakavuga ngo umwuka w'Imana, uwo mwuka w'Imana nguhamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Kwa mstari wake wa 16 nasema ile Roho Mtakatifu na roho yetu inatufanya inatupatia kujua kama tuko watoto wake Mungu. Amen. Mumva hari abantu benshi ushobora kuba se muri umwana w'Imana agashidikanya cyangwa se ntabyemere neza, ukumva afitemo gushidikanya muri we, ariko umwuka w'Imana icyo aza guhishura nuko ahamanya n'uwacu akakwemeza neza kuri umwana w'Imana. Kuko watu wamoja wanaweza kuuliza huko mtoto wa Mungu anasikia hata hana ile jibu kweli, lakini cha mzuri tumesoma hapa ni kwa juu ile Roho Mtakatifu na roho yetu inatupatia nguvu za kujua kama tuko watoto wake Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Kandi muvise ko kuba umwana w'Imana ni kubyarwa nayo. Munasikia kama kuwa mtoto wake Mungu ni kuzaliwa na Mungu. Ndetse bakunze gukoresha ijambo kuvuka bwa kabiri. Na watu wengi wanatumikisha neno ya kuweza kuzaliwa mara pili. Sina abantu gusa na Biblia irabivuga heza. Hata Biblia imesema fasi nyingi sana kwa juu ya kuzaliwa mara pili. Ibyo dushobora kubibona muri Petro wa mbere 1:23. Tunaweza kusoma pale katika Petro wa kwanza 1 na mstari wake wa 23. Wenda basome mu Kiswahili. Wanaweza kusoma kwa Kiswahili. Muwe supra bangari kusoma mwegere Biblia. Petro wa mbere Petro wa kwanza 1:23. 1 na mstari wake wa 23. Petro wa kwanza mstari wa kwanza 23 inasema hivi: maana kwa njia ya neno hai la Mungu ninyi mmezaliwa upya, si kama watoto wa baba awezaye kufa, bali baba asiyekufa milele. Amina. Amen. Mu Kinyarwanda aravuga ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Murumva ijambo ry'Imana, Biblia hano ivuze yuko ijambo ry'Imana ari ryo ryatubyara. Mnasikia kama hapa Biblia imesema kama neno la Mungu ndiyo limetuzaa, kandi ngo n'imbuto itabora, na tena ni mbegu yenyewe haweze kuoza. Murumva ko twabyawe rero n'ijambo. Mnasikia kama tumezaliwa na neno, kandi ijambo rihoraho, na neno yenyewe itabaki milele, ijambo ry'Imana na neno la Mungu. Tubihuje nibingibi tuvuye gusoma haruguru, tukuvikutanisha na vile tumesoma pale fasi vingine tumesoma. Wenda twareba uriya Biblia isobanurwa n'iyindi. Reka turebe mu Baroma
igice cya mbere 16-17. Acha tuangalia katika Warumi 16-17. Warumi rimwe moja na mstari wake wa 16 hadi 17. Haravuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibukoze isoni. Inasema kama ubutumwa bwiza injili nzuri wala bora ntibukoze isoni, haipatishi haya, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Kwa juu ni nguvu za Mungu zinapatia mtu mwenye ameamini kuendelea kupata ile wokovu. Uhereye ku Muyuda kugeza ku Mugiriki, ukianzia kwa Yuda mpaka wa Griki. Muri ubwo butumwa, kuko muri bwo katika ile wokovu ari namo gukiranuka kuva ku Mana, ndio kwenye tunapata utukufu wa Mungu uhishurirwa. Kwenye ndo kwenye tunaweza kupata utukufu wa Mungu. Guheshwa no kwizera kunatokea na kuamini, kugakomezwa nako, na tena kuna tiwa nguvu naye. Nkuko byanditswe ngo umukiranutsi azarishwaho no kwizera. Kama jinsi naandikiwa kama muaminifu ataishi juu ya kuweza kumwamini Mungu. Mu butumwa bwiza, katika mambo ya Mungu niho harimo imbaraga z'Imana zihesha uwizera wese gukizwa. Ndio kwenye kuko nguvu za Mungu zinatupatia ili tuweze kukua watakatifu. Babandi bemeye ijambo ry'Imana, wale wenye wamemitikia neno la Mungu, babandi baryumvise bakaryumvira, wale wenye wameisikia neno la Mungu na wakasikia, hao bahabwa imbaraga zo kuba bana, ndio wanakuwa watoto wa Mungu.